I tako, krenuli smo u manastir Gračanicu. Tamo neki Dragan uzima Aleksandru za svoju životnu saputnicu. U belom svetu, gde god da su, mi se držimo zajedno. Neka ih Bog blagoslovi i neka ih sreća prati. A sad, adio. Zemljo moja, ja ću se vratiti, ti ćeš me čekati, jedina ti. Indianapolisu. Ovo je zapis, dobri moji, to je ono pred čime su se naši preci molili kada nisu imali svoju bogomolju i crkvu, oko čega su se okupljali. Evo nešto što je ovdje u Americi, oko čega su se ljudi okupljali, a sada, hvala Bogu i Gospodu dozvolio, pa na ovom divnom imanju, kod ovog divnog sveštenika, ima i jedna divna bogomolja, velika crkva, prelepa, sabirni centar onih koji srce svojim idu ka Gospodu. Blessed Mother of God, please pray for us. Thou wast revealed as higher than all creation, visible and invisible, O all pure, ever virgin, for thou gave birth to the Creator, in that he was well pleased to become incarnate in thy womb. Entreat him with thy boldness to save our souls. Oče Peđa, znaš da si dobro došao, znaš da nam je jako drago da si ovdje sa nama. Nije bilo potrebno da i mnogo razgovaramo i da se upoznajemo da bi shvatili da je Hristos među nama, a ostalo je sve, kako kažu ovdje u Americi, history. Stado malo, stado izabrano. Christ is risen. Indeed he is risen. Hristos vaskrese. Vaistinu vaskrese. Hristos voskrese. Vaistinu vaskrese. Na nama kao deci njegovoj jeste da progovorimo konačno jezik Božji i jezik prvobitnog raja i postanja čoveka. Dear Venerable Mother Pelagia, please pray for us. Having traversed the depths of the Red Sea with dry-shod feet,
Israel of old vanquished the might of Amalek in the wilderness of Moses' arms stretched out. Liturgija miri. Da liturgija, bez obzira na sve, gasi sve požare u nama. I ponovo nas čini jednima. I uvek sam se pitao kako ljudi žive bez liturgije. Kako, ako nema liturgije u njihovom životu, šta njih miri? Svi, koje god da smo boje kože i šta god da smo, mi imamo srce koje je isto. Znači, ljubav je najveća moć na svijetu. Kakve boje drveća, nevjerovatne. Ovo ovde je jedan od najvećih gradskih parkova u Americi. E pa dragi moji, pomaže Bog. Ovo je već ponedeljak, prvi ponedeljak u Americi. Juče je bila nedelja, stigao sam u Indijanu, u Indianapolis, služili smo liturgiju, kao što ste vidjeli i kao što ćete vidjeti. Zaista jedna jedinstvena liturgija, jedna od možda najspecifičnijih i posebnih liturgija u mom životu, gdje je bukvalno objašnjeno šta eskatologija jeste, šta znači eklisija, zajednica eskatološkog carstva, carstva budućeg. Mi sveštenici smo bili Srbi sa raznih strana, ima sveštenik koji je Amerikanac, koji je Rus, đakon je Grk, nacije od naroda koji su bili na liturgiji, Rusi, Ukrajinci, Amerikanci, Srbi, Hrvati i više ne znam ni ja ko sve nije bio. Svi se krstimo isto, svi se molimo istom Bogu, jektenije su nevjerovatne, malo na engleskom, malo na grčkom, malo na srpskom, malo na crkvenoslovenskom, na ruskom. I time pokazujemo da jezici upravo, ta barijera jezična koju je Bog uništio i pomešao jezike kada su se ljudi udružili da rade nešto zlo, mi to prevazilazimo i da se ta jezička barijera da zapravo i nacionalistička i svaka druga prevazilazi upravo liturgijom. Carstvo nebesko neće biti sačinjeno samo od Srba ili od Rusa ili od Grka, nego će biti sačinjeno od svih ljudi koji su čistog srca i koji se trude, daju svoj maksimum u životu. Bog će suditi svakome, pa i meni nije moje da govorim ko će se spasti, a ko neće. Tako da, eto, danas imam jedan još nevjerovatan dan, nova avantura je pred nama. Došli smo ovde u bar, gde ćemo ići na doručak, klasičan doručak, američki, i da, kako se zove, i da započnemo svoju avanturu u Indianapolisu. Živi bili i vidimo se, idemo dalje da vidimo šta nas dalje čeka. Breakfast, a? American breakfast. Yes. Šta sad sipaš? Pa isto. Da li ima neki redosled kojim se sipaju? Znaš šta treba raditi, ja sam to ovdje počeo s ovom našom ljudom stolom.
te naše izreke treba objašnjavati malo. Te naše izreke su mnogo. Znači, bazirane su i na Svetom pismu i na Svetom predanju. And another pen page. Anything else? Bread, please. You want some toast? Yeah, some bread, yes. Yeah, just white bread? Okay. All right, I'll be back. And some whipped cream. Kakav krem. Slava Otcu i Sinu. Svetome Duhu, sad i uvek i uvek, amin. Gospode, pomili, Gospode, pomili, Gospode, pomili, Oče, blagoslovi. Hriste Bože blagoslovi, jeli piće slugama svojim, sa sveca, pre sada i u vekove vekova. Amin. Amin. Amen. Prijatno. Amen. Thank you. It's gonna be, I guess. A gde je taj potato? Evo ga ovdje, probaj. Uzmi. A to je to? Neću. Čekaj, da se leba. Kako bez leba ti jedeš to? Ti si se odvikao? Znaš da mi Srbi jedemo leba u sve? Pa evo ti leb. Gde je leba? Evo. A to je krompir. Gdje je to? Pa ja jedino uz picu ne jedem leba. Jedem leb uz leb. Jedem leb uz leb. And then some bread too. And we got all of it, right? All good? Enjoy. Thank you. Mislim da ništa nije ostalo u kujine. Amerikanci, posebno u ovom srednjem zapadu, mnogo vole te velike porcije. Mislim da i mi volimo mnogo velike porcije. Ali prvo usta se stavi leba. Pa onda ostalo. Američki doručak. Gledali smo u filmovima. I mogu da vam kažem da ima ukus kao i kod nas. Jaje, slanina je slanina. Dva drugara, malo jača, sede iza upravljača. Jaj, Peđa. Pa dobro, mogu bi malo da nam pričaš o tvom putu ovdje u Americi i to kako si ti sve došao, koliko je teško, kakva ti je parohija, koliko se trudiš, koliko radiš. Šta da ti pričam? Odakle da krenem? Došao sam brodom. Ništa ne radim koji svaki drugi pop, šta sam. Nije to isto. Tako mene kad zovu ovdje parohijani, pa kažu, zove me tamo oko 11 sati, pa kaže, oče, izvini, nadam se da te nisam probudio. Pa rekao, jesi, ali sad, eto, Sad je gotovo. Sad je gotovo, a što stajem u 5:30, to niko ne pita. Šalim se, sve dobro, Bogu hvala. Došao sam, rođen sam u Gornjem Milanovcu, kao što sam ti pomenuo. Došao sam ovdje u svojih 10 godina, otac mi je sveštenik, bili smo u Majamiju, tamo mu je bila prva parohija. I tako, bio sam u školi, toj, da kažemo, osnovnoj. I odatle smo onda krenuli koje kuda, ali sam se u 15. godini vratio za Srbiju i tamo bio u Bogosloviji srednjoj, posle na institutu, onda sam se, Bogu hvala, oženio i onda se vratio ovde, malo đakonisao, bio sam i na istočnoj obali, ovde u Čikagu, sad sam u Indianapolisu, 3 dece, Bogu hvala, divni ljudi na parohiji, i crkveni i necrkveni, ima nas raznih, ali generalno govoreći svi se lepo slažemo da ne čuje zlo. A čini mi se da se slažemo zato što smo potencirali tu jednu realnost, a to je da svi imamo neku slabost i ili ćemo da razdražujemo tu slabost kod drugog ili ćemo da mu pomognemo da ga iscelimo. I onda, ako se trudimo na tom polju, onda sve ide kako valja, onda jedan drugog i dosta više i bolje razumemo. Tako da, Bogu dragom hvala, imamo
raj već ovde u neku ruku i meni to s jedne strane odgovara, a sa druge strane shvatam povremeno koliki sam slabić u odnosu na i druge sveštenike i ljude koji imaju razne muke u životu i na parohiji, i na poslu i koje kud. I to zaista tako razumem i shvatam. To je jedini ispravni put. A sad, kakav Biti je svestan takav je. slabosti i jačina i jačati jedno i drugo i to je. A ovo je kuća penzionera popa, mog oca. Pa ćemo da odemo da ti pokažem gde će oni da budu penzioneri, imaju fino dvorište, imaju jezerce, hoće da zapate ribe, imaju već kokoške, možda dođu tu i neke koze i svašta Da nešto. prenesu Srbiju malo ovdje. Pa da bom, moja majka voli te životinje, a oca sam već zaposlio, ima tu 1000 stvari da bi pomogne oko parohije. Majka će da održava domaćinstvo. Reci mi ono što naš narod najviše interesuje, jel ti nedostaje Srbija? To je baš teško pitanje. Da li mi nedostaje Srbija? Mislim, klasika bi bila da kažem da svi mi koji ovdje živimo smo nostalgični. Meni lično i nedostaje i ne nedostaje. Kako? Naravno, čovjek tamo gdje se rodio, tamo i uvek voli, uvek mu je prijatno, milina jedna postoji u duši kad sam tamo. A opet s druge strane, ja nisam ovu zemlju doživeo kao tuđinu. Borio sam se sa tim, bio sam baš i ja klasično nostalgičan godinama i onda sam posle shvatio ne mogu da živim ovde, a stalno da sam tamo. Da. A pored toga sam shvatio nešto mnogo bitnije, a to je da ovo zemlja nije tuđa. Zašto? Zato što je moj Bog stvorio. Tako je. Ovo brdo, ovu planinu, ovu livadu, ovu travu, ovo drveće, ako je moj Bog stvorio, a ja sam njegov, znači da je ovo moje. Tako je. I zaista ne pravim razliku između Srbije i Amerike. Eto, sve do skora sam pravio razliku u tome što tamo ima mnogo više drevnih svetinja za razliku od Amerike, ali sticajem okolnosti, a i eto kroz tu našu istoriju, hvala Bogu, i dobrim ljudima i dobrim monasima i svetim ljudima, sada i ovdje imamo svetog Vasilija Ostroškog u smislu svetog Mardarija Libertvilskog, čije celosne mošti imamo, gde se čuda dešavaju. Imamo u manastiru Gračanica repliku Majke Božije Trojeručice, onda u Svetog Save Majke Božije Mlekopitateljnice. Skoro mi se neko ispovedao, zapravo i 2 ljudi se ispovedali gde su rekli da ovaj čovjek je jedan doživeo neopisanu i nadprirodnu svetlost ispred te ikone. Bukvalno klečao, molio se sam u crkvi, odjedanput počela da svetli ikona. Ova druga žena, jedna koja veze nema s tom ikonom, ni sa srpskom crkvom, ali je deo naše parohije, mi je pričala kako je Majka Božija, ta Trojeručica, replika u manastiru Gračanica, pomogla do te mere da je sebe zavet je dala da će stalno da odlazi svake godine u taj manastir na njen praznik. Tako da, pre su mi nedostajale te svetinje, ali sada i to imamo ovdje. Tako da sigurno da mi je lepo, drago, prijatno da odem u Srbiju, ali s druge strane i ovo ovdje doživljavam kao Srbiju. Kad dođeš tamo malo ti nedostaje ovdje, pa znaš šta, porodica ti je ovdje? Pa da, meni jeste. Porodica ti je tu, otac ti je tu, majka, mislim sad će da budu u ovoj kući ovdje, deca su ti tu. Svi su ti tu. Jedino su Vesnini roditelji tamo, koji, iskren da budem, nedostaju mi. Trebalo mi je nekoliko godina Tašta ti nedostaju? Baš. Pa to ti Bog dao poklon da ti ostave tašta u Srbiju, ti da si ovdje. O ljudi, kakav si ti. Pa znaš kako,
meni je bilo teško da premostim, da zovem recimo taštu majka. Ja zovem, kako zovem svoju majku. To znam, valjda. Ali, kad sam ih dobro upoznao i kad sam ih onako iskreno zavoleo, sad mi to nije teško. Ne samo da mi nije teško, nego mi je drago. Imam mnogo, da me čuje zlo, mnogo dobrog tasta. Isto tako i mnogo dobru taštu. Mislim, to su te naše šale koje možda imaju. Ali znači, vidiš, to je nešto, ipak ali- moja teorija u pravu. Nije do zeta, nego je do njih. Kad ti tasti, Jel tako? pa tako. Kad ti tasti i tašta daju ljubav, kao što su tebi dali, ti ćeš njih da voliš, će zoveš i tata i mama. A kad su oni takvi kakvi su, onda zet mora bude takav kakav. Pa, onda je u redu što će da ih dovedeš ovdje. Nego samo da se ne foliraju da dođu ovdje pa da ti posle... Ne, dolazili su oni ovdje, oni su njihovom voljom sada tamo, uvijek su ovdje dobrodošli, imali su čak i te papire sređene, šta ja znam, uključujući i brata od moje žene, koji recimo, on je vrlo interesantna priča, čovjek je koji tamo ima bukvalno sve. Bukvalno sve, i veliko domaćinstvo, i biznis, i firmu, i stan, i kuću, i svašta nešto. Mnogo voli kad dođe ovdje, ima i on vizu na, ne znam, 10 godina, mnogo mu se sve sviđa, ko tebi ono što si jutros govorio, kako je sve uredno, lepo. On baš istim tim očima to gleda, ali recimo on iz svog sela nikad otišao ne bi. Moj čovjek. Mislim, sa svakim poštovanjem. Ja sam malo možda i drugačiji, nisam toliko vezan za kućni prag, što se kod nas kaže. Ali... Pa dobro, tebi je kućni prag ovdje. Pa jest. Tebi je ovdje kućni prag sad. Mada znaš kako, kao sveštenik ti to dobro znaš. Tamo gdje je presto, tamo gdje je liturgija, tamo gdje ti je zajednica, to ti je porodica. Jest. Posebno, da ne čuje zlo meni ovdje, ove ljude volim neverovatno. Imamo mnogo dobar, baš porodični odnos. I zaista mi je ovdje porodica. U svakom smislu te reči. I onda mi ništa ne nedostaje. Kažem opet, volim, lepo je tamo. Divno i fino, čovjek tamo gdje je odrastao. Sjećam se kao dete kad sam odlazio sa sela za Ameriku. Kao dete od 10 godina sam znao da kleknem i da poljubim zemlju pre nego što sam krenuo. Ljubio sam kuću. 10 godina. Sad kad nešto pomislim, Bože majko, da li je to moguće? Ali mi isto tako i do te mere značilo kad sam shvatio da ovo nije tuđe. I volim zaista, volim ovu zemlju, volim ovu travu, drveće, volim ove ljude, Amerikance, oni nisu loši ljudi. Možda ta njihova klasa ljudi koji se bave politikom, da ne kažem visoko školovani, uslovno rečeno, su možda i loši ljudi. Možda i oni nemaju loše namere, ali definitivno loše stvari rade i radili su. Neko ima loše namere, da. Pa vjerovatno i da. Ali generalno govoreći, ovi ljudi ovdje su onako fini, prosti ljudi, dobri ljudi, posebno po tim manjim mestima. Gradovi ovdje, većinom ljudi koji dođu iz kraja dođu ovdje i budu po većim gradovima i tu ne možeš da upoznaš Ameriku. Moraš da upoznaš onog njihovog čoveka, seljaka, čoveka iz manje sredine i onda da vidiš kakvi su to ljudi. Pravi ljudi, dobri ljudi, normalni ljudi, ljudi koji koriste mozak, mudri ljudi. Hvala Bogu. Pa da. Ćemo dalje. Idemo sad da ti pokažem vilajet. I onda begamo za grad malo. Idemo u grad. Ajde. Ovo će bašta verovatno da bude, jel da? Zahvaljujući ovim ljudima koji su ovdje bili, naši ljudi, ta mašta je započeta. Su breskvice? Ovo su sada moji su malo sredili, ima dole i drugi nivo. Ovdje je smokva. Da, smokva. A ovo je ona kućica za alat, što bi rekli. Da, kućica za alat. Garden house, kako je se? To je muka ovdje. Viš. Milina Božja. Ovo je kokošinjac. Kokošinjac. Vidim da nekako kad nije ušao unutra.
Nova stvar. Evo ovako ću ja u penziju. Sedim, čitam knjigu ili pišem, ili igram igrice i gledam tamo prirodu i društvo. Ovo je baš onako američki ovo, a moja baba ima ovo. Nije baš to 100% američki i ona tamo, ali nema ovako bek. Fali ti šešir. Šešir i lula. Neka to može, ne mora, šta će. Ali šešir imam i džoze, ako je. Evo, došli smo u muzej trkačkih automobila u Indianapolisu, koji u stvari pokazuje istoriju razvijanja, evoluciju trkačkih automobila. Čovjek nas je pustio kad je vjerovatno video blagodat koja se luči iz nas i pustio nas čovjek, nije nam platio kartu. Pogledajte ovo, znači ovo su među prvim trkačkim automobilima. Vidi formulu. Čekaj, idemo prvo ovako. 1912. godina. 1914. godina. Pobednik. 1922. godina. Pogledajte. Ovako to izgledalo. Sad idemo. 1928. godina. Znači 100 godina otprilike razlika. 1932. 39. 40. Pogledaj ovaj kakav je. Lele. Ovo je 41. godina, znači počeo Drugi svjetski rat. 46. znači prva generacija posle drugog. 47. 48. Ovo je već nešto opasno. I 1950. godina. Idemo dalje. 61. Lele. 62. Racing Car Evolution. 51. Onda 52. '53. i četvrta. Firestone, vidiš sve su ove Firestone gume. 55. I ova je vjerojatno tu 56. ali ona je tamo, mislim, ovo je 57. 58. ona je tamo 61. Ovo je vjerovatno jedan od najstarijih modela, ovdje 1911. godina. Eto ko avion, klik klik. But ovo je trofej.
Pogledaj, 2 metra trofej. Idemo dalje. Sad već počinju drugačiji modeli. 67. 68. godina, već počinjemo neke formule. Vidi ovu usisnu granu, vrajaj, levo. Šestet i deveta. Sedamdeset i prva. Vi koji ste 71. godište, nađite sebe da vidite kakav ste old timer. Sad će nađemo da vidimo kakav sam ja. Ovo je 78. Zanimljivi su ovi spojleri. Ovo je 82. Ovo vam je moja Popadija Ivana. Pogledaj Popadiju Ivana, gledaj. Pa tačno baš ovako liči na nju. Ona je beli manje više sad ćemo da probamo da nađemo. Da vidimo gde sam ja. Ovo je 90, ovo bre mlado bre, ko će to da gleda. Dakle da vidim gde je 83, ali imam 83 negde. 86. Onda vrćemo se nazad. Ovo je Popadija Ivana i ja sam ovaj beli, ona je ovaj plavi. Nežni 82. godište. Koje si ti godište, brale? 74. Ti si onaj tamo. Jel' tako? Ovaj 71. 71. Pa ti mu dođeš neki model između ovih ovde. Ali vidiš, brate, kakav si old timer. A vidi ja Ivana, pogledaj kakav je. Gledaj kakav sam ja, beli. Čekaj da me pogleda malo bolje. Malo bolje da se vidimo. Evo ga, pa da. Pa evo mene, pa tačno sam znao da sam ja taj. Evo, 83. godina. 83. i ona je tamo 82. Ovo sam ja. A ona je Popadija Ivana, ona 82. i 83. Pogledaj kakav sam lepi. Lepi, znači nisam ovako kao ove novije formule, neke nabuđene nešto. Ali imam svoju liniju, malo sed, ovako počeo da sedim. Ima svoju draž. Vidi unutra, pogledaj duša unutra, vidi. Viš što mi stoji sam sebi lepo. Tu su moje kacige. Ovo je posle, ovo su klinci. 90. Igrao sam igrice, sećam se 90-95. Formula. Sad bi moj čale odlepio. Ovo, gledali smo godinama, 96 godinama smo gledali zajedno formule. To nam bi bilo svako nedeljno popodne gledanje formula. Vidi ovog malog, 2016. Ovaj mlađi od mog Pavla, pogledaj ovo, Indianapolis winner, 500. Bato, vidi ga. Ja i otac smo gledali formulu sa ovake, ček. Vidimo ovdje, šta imamo ovdje? Gearbox, ovo vam je menjač. Ovo je menjač. Sad za ljubitelje onih koji priključimo telefon ovdje, malo da ga obrnemo, ne može. Da uzmemo ovo, da negdje strapanda nosim za fiću, da ga nakarabuđem tamo na traktor, 12 brzina, udri. Ovo je 2011. To već nije zanimljivo. Dakle, odrastao sam uz
formule, gledajući sa svojim ocem, sa svojim bratom i majkom. Zaspemo na zvuk formule i posle se probudimo pred kraj. Najzanimljiviji je početak kad se ono pokarabase tamo, kad se iscepaju. Šta je ovo, 60. do 72. godišta. Da vidimo šta tu ima. A ovo je već nešto drugo. Ono su bile replike, a ovo su izgleda official. Aha, ovo je izgleda original neki. Imate ko je driver bio. Imate i snimke kad je pobedio sa ovim autom. Kako formula cepa. Mislim, 62. Kad je to bil? U kom veku? Lele, vidi ono. Ajde pogledamo, pogledaj ovo. Sad uđemo u garažu da vidimo kako ljudi rade. Da, pa da, to je bilo tako. Frižider, evo vam ga frižider. To vam je frižider, ovdje gore ubacite led i tako si se hladio. Tako si, valjda ja mislim da to bilo. Naravno. Svi majstorske radionice moraju da imaju neke slike nekih golih žena, što me čudi za to vreme, da se baš ima skroz ovako gole. Ajde, samo ova što pokazuje butine. Ali to, ne znam zašto, ali majstorska radionica bez tih slika je sumnjiva radionica. Tu se ne ulazi, ko zna šta možda te strefi. Čim vidiš te slike, znači da je to majstor starog kola. Mislim, nije da to podržavam, ali to je tako. Tire wear. Firestone, Gucci. Hello. Ljudi čuvaju sve. Nisu kao i mi. Sve što možemo prodavamo, bacimo. Pa da. Vidiš ti to, George. To su sve modeli Fića u razvijanju. U zastava se ovako razvijala. Poslije smo usavršili, znači ovo je deda, baba, predak i ostalo od Jugića. Jugić kad je proizveden, to je savršen auto. Posle godinama ništa nismo proizveli. A neko oni Golfovi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne zna se koji je gori od kojeg. Mi napravimo jednog Juga, jednog Fića, jednog Keca i to se ne menja godinom. Savršeno. Da li imamo ovdje negdje da se to malo provoza, da proćeramo jedan od njih. Možda da vidimo ovdje welcome, tu idemo da piše to welcome. Ovdje kao voziš formulu. Kad sam ja to vozio prike te formule, a ovo je simulator, vjerovatno realni. Ma ovdje hoću ja da idem pustiti te paravani i ne traka tamo. Staza. Šta je vrevo? Čovek u aljine. Snake Pit. Šta je sa to, majko? Nemam pojma. Vidio je deda nešto priča. Zdravo deda, hello. Evo ga ovaj. Tu će se izgleda slikamo u tu formulu, taj bolid.
Double, mislim, kad uđeš u njega, to ti... Opa, vidi ga. Trofej. Sad će se slikamo. Slikujemo. Sad ću da probamo ja da uđem u ovo. Malo ja da se slikam. Jao, što mi stoji. Perfect for me. Perfect. Thank you. Evo, ovdje su kacige. Dakle, ova kaciga, ovo je garant iz Srbije donešeno, 1930. Šta bre? Mi imamo šlemove koji mnogo bolje izgledaju i starijeg iz tog vremena. Ok, Bugs Bunny iz 1950. godine. U vreme rata nisu izgledale ovako kacige kod nas, ali no? Što ove kacige? 67. 72. 87. Ček da nađem moju godinu. 91. Opa. 93. Nemoguće da nema moje godine. 2022. Iko. Ovo mi liči Jessica Artist. Ovo mi bre liči na ono... Bože sačuvaj. Dobro, ovo je već sukere fake. 12.2005. Znači negde moje godine. Posljednja kaciga koja je blizu mene, nije 93. 92. 91. Lev. 78. Znači otprilike ova vanzemaljska. Ili ova. Bože mi se čuvaj. Šamator. A ovaj gospodin kojeg vidite na slici je naš Srbin koji je za dlaku pobedio 53. 54. osvojio i 55. poginuo na ovoj stazi. Ovaj auto je jedini auto u ovom muzeju koji nikad posle 54. nije bio više upaljen. Nisu ga palili. Vlasnik ovog automobila kad je poginuo ovaj Bill je rekao doniram vam auto, ali želja mi je i ugovor je sljedeći da se auto nikada više ne upali. Bilo mu toliko žao što je ovaj naš pogodio. Ovo je auto, nije auto kome je on stradao, to je original, ali onaj koji mi je pobedio 53. Da, 53. pobednik. A 55. kad je poginuo, ovaj je zadnji auto njegov poklonio muzeju i rekao ovaj auto neće više da se pali. Jedini auto od svih ovih automobila koji se nikad posle toga nije pali. A svi ovi drugi jesu i dan danas ih oni upale povremeno da rade. Rade automobil, čak i najstariji. Ali ovaj gazda, toliko mu je bilo žao tog našeg čoveka, a taj naš čovek imao i sina koji mu isto bio, isto je trkao sa automobilima i unuk. Nažalost i unuk mu je poginuo. I unuk poginuo. Eto. Ima nas svuda i gdje god da se nađemo, svuda ginemo. Ali ide, ne mogu da ga stignem. Čekaj bre, prike, polako bre, staj auto. Usušite poljubim. Čekaj da ga uvatimo kad bude drugi krug uvatio. Dok ja dođem do ovoga, on pređe već 2 kruga. Se zaleće toliko. Ko da ga juri neko. Sad se popnemo gore i da ga snimimo kad bude dolazio. To je to. Usušiti. Evo ga. Čekamo ga drugi krug.
Ode čovek kao metak. Evo ga drugi. Drugi se uključuje u igru. Zbog njega si mlada poboljela, mila majko, nemoj mi ga kleti, obećao je da će me uzeti, obećao je da će me uzeti. Spomenik poginulima u Prvom svjetskom ratu. Courage, hrabrost. U Indianapolisu ovo je muzej Prvog svjetskog rata u kome se nalaze i svi generali, i vojskovođe i tako dalje. Između ostalih i vojvoda Putnik naš. Samo 6 vojvoda. Samo 6 vojvoda. Da. Ovo su zgrade u Indianapolisu. Ove zgrade, kao što ste primetili, nemaju terase, ali zato imaju ovaj krov i onda dođete na krov ovdje gore i možda sedite ovdje. Rooftop deck rules, čak imaš i rules ovdje. To vam je Indianapolis. Ne spada u neke velike kao što je Chicago, ali ima svoju draž, svoju lepotu i tako. Oh, thank you. God bless you. Thank you. Wonderful. Thanks. What you're Thank doing. you so much. Thank you. We appreciate that. Where are you from originally? Liberia, West Africa. West Africa. Bravo. The whole Africa used to be Orthodox Christian. Long time ago. They were Orthodox Christians from the beginning of Christianity. And then later on many people went to that area. But I have a very good friend who is a bishop in Kenya. And there are millions of people who are ancient Orthodox Christians. But then later Protestants came too and so on. But as long as you are for Jesus, it's good. Yes, we're for Jesus. They're for love. Yeah. Have a good day. Bye bye. Bye. Nastavljamo svoje putovanje kroz Indianapolis. Sad smo bili ovdje u parku i vidio sam jednu nesvakidašnju scenu. Dve devojčice su nosile poklone i davale ovim beskućnicima. Ove beskućnici sede ovdje u parku, to im je mjesto okupljanja. I onda ljudi prilaze i daju im hranu i tako imaju mogućnosti da pomognu. I dve devojke su prilazile i davale poklone za njih, u stvari vjerojatno hranu, odeću ili šta već. I onda sam ja njima pričao i pitao sam da li mogu da ih snimim, da ih pitam zašto to rade, da podelim svetu, međutim nisam pritisnuo dugme i oni su pričali u prazno. Pa ću eto ja sad da vam objasnim. Njihov prijatelj je preminuo pre godinu dana i oni obeležavaju godišnjicu njegove smrti tako što za taj dan učine nešto lepo, učine nešto fino i onda oni uzmu i kupe stvari koje su potrebne i dele beskućnicima. Otac Dragan ih je sreo i podelio im je krstiće, popričali su, oni su rekli da su oni hrišćani i da je to pravi način da oni pokažu svoje dobročinstvo, svoje hrišćanstvo i ljubav, a ujedno da nastavi da živi sećanje na njihovog prijatelja. Tako da hvala Bogu na ovom svetu, ima zaista dobrih ljudi, živeli oni u Americi, Rusiji, Srbiji, Aljasci, Australiji ili bilo gde. Sedimo u Indianapolisu, došli smo da pojedemo neki burger, dali su nam neki meni, ajde uspemo da pročitamo, odmah ti donese vodu sa ledom, to svuda. Moram da zovem Teodoru da mi protumači ova jedinjenja ovde za pivo. To odmah se, kad vidim ovo, podsjetim se Lajanje na zvezde. Jel vidiš sa kakvim se predznanjem ide u kafanu? Koliko posto čega ima, vidi ovo. Aj sad, ti protumači. Šta ovde piše?
Šta im je ovo, majko moja, čekaj da im šta kaže sljedeća strana. Lele. Krvava mozgana magija. Bolje da se vratim na sljedeću stranu ili prethodnu. Lele. Pitam, Čero, imaš li ti rakiju? Šta je bre ovo bre? I'm here downtown Indianapolis with the funny priest from the old country, a priest who is popular on YouTube and on, and it's been a wonderful couple of days spending with him, but he wanted to experience real America, so this morning he wanted to eat an American breakfast, so I took him to Flapjacks, and he ordered pancakes and toast and an omelet and all kinds of stuff. And the funny thing was, they brought the omelet to us, and he looked at it with such an amazement. He said to the young lady who brought us the food, he said, if I was a dog, my tail would be going like this right now. And then now we came here to a burger place in Indianapolis, Indiana, and he wants to try and eat a burger, a real American burger. So here he is in front of me, and they came and he said he wanted a real burger, but then they asked him what kind of beer he would like with the burger. And what did you say, Father Peja? I said I want a beer, and then she asked me, can I get you a couple of kinds of beer and then to try it all? And I said, it's okay. Is there any beer you don't like? And I was like this, I never met the beer I don't like, so bring it on, sister. Evo nas ovdje u restoranu, naručio sam burger i američki, ajde probamo to da vidimo, jer ja sam pravio, sećate se, sam pravio. I ona je rekla da će da mi donese, pitala me šta ću da popijem, ja sam rekao pivo, ona je kaže, mogu da vam donesem da probate različite vrste piva, pošto vidite da imaju ovdje, Bože me sačuvaj, ove hemijska jedinjenja svih piva na svetu. I rekla je da će da mi donese male čašice piva pa da ja probam i da vidim ja koje mi se pivo sviđa. I pitala me da li postoje neko pivo koje mi se ne sviđa. Ja sam malo razmislio i rekao da još nisam upoznao pivo koje mi se ne sviđa, i onda ona odlučila da mi donese. Evo, ovo pivo se zove Brickyard. Ciglana, ba to. Ovo ćemo pozadi. Ovo ćemo zadnje, ovo će da nas zazida. Ovo je to pivo, mislim, ok. Ovo je to test, neki test. A ovo posljednje je fuel, gorivo, benzin. Znači, da prvo da uzem fuel da se natankam. Nosi fuel za Evropu. Da fuel da nosimo, da. Ili prvo da uzmemo ovo, nema veze, ajde, probat ćemo svega pomalo. Burgeri stižu, pa ćemo da vidimo kakva je situacija sa tim. Sa tem. Ajde bre da probamo ova pivca malo. Ajde živio, Brickyard, here we go. Male korakijica va njima, bolje te našao. Ovo sve zajedno, koliko ima ovo kila? Dobro. Bre, ovo je jelen, kak je ciglana. Pivo, ko pivo. Kao što probavamo vina kod kuće pa mešamo, pa tamjanika, pa ovo pa ono. Sad probamo različite vina, vrste piva. Inače, ako niste znali, kod nas na Kosovu ima manastir Banjska koji imaju svoje pivo. Manastirsko pivo oni prave, imaju svoju pivnicu. Ja kad sam bio dole na Kosovu uvek gledam, svratim i kupim flašice tog piva i stvarno osjeti se onako pun ukus ječma.
Dok žene recimo prave smutije ujutru, ja uzmem ječmeno pivo i to mu je smuti. Em ti se smuti, em mi hranjivo, jel tako? Dobro, ajde, ovo smo probali, nije loše, dobro je, valja se. Živi bio, brat sa moj. Veliki korak. Ovamo dođe ko onaj naš twist sa limunom. Egzotičnije je više. Ima više sode, ono, egzotik, znaš. Ovaj je onaj test. Ajde, probamo to. Bre, meni se ovo isto, bre. Nisi trebao ovaj brik da uzimaš prvo. Brik jar. Pa zato ti sad sve isto. Bitno da nije graveyard. Ali... Yeah. Ovo je meni potpuno sve isto, znači nema nikakve razlike, sem razlike u boji. Ajde probamo crno. Ovo je, bre, su turili soc od kafu u ovo. Ozbiljno? Ovo ima čak i miris kafe. Kafu, bre, ono što ostane, ono kad kuvaš kafu u džezu pa sreći u pive. Lele. A ja kafu ne pijem. Nije zdrava. Ja ne mora popijem ovo sad. Ne mora se. Ajde, smo mi živi zdravi. Eci, peci, pec, ti si mali zec, aja, mala prepelica. Eci, peci, pec, a u šumi zec. Evo tebi k, e, c, kec, brate, ajde, živi bili. Ej, najbolje ovo. Ova cigla. Idemo. Pa znači nema neke velike razlike, jel? Nema, opa. Thank you. You're welcome. I'll grab another Coke. Do you Anything else? have any special manual? How do you eat it? Like that. You could, Okay. I would cut it in half. It's pretty messy. Yeah. Yeah, it's pretty messy. Do you want ketchup for your fries? No? Good? No, it's okay. It's good? The beer's okay? Yeah, it's okay. Yeah? Okay, alright, I'm good. I'll grab you another Thank you ketchup. so much. Thank you. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek, i uvek, i uvek, amin. Gospode pomini, Gospode pomini, Gospode pomini, Otče blagoslovi. Vi ste Bože naš, blagoslovi nam ove burgere i ova naša pića, jer se sve to vekova. Amin. Amin. Prijatno. Hvala, thank you. Ima sir, slanina, pljeskavica, zemička i to je to. Tako da manje više isto je kao i kod nas. Evo ga, vozeći bar. Piješ pivo, vežbaš i voziš. Evo ga. Ova jedna zabušava skroz.